Pozdrav ljudi. Evo nas u mom klipu novom. Nije ga bilo dugo zbog škole i sada igramo Outlast. Po meni najstrašniju igricu, čuo sam. Sada počinjemo new game, ali ovo continue, to sam ja samo probao da vidim šta je to i on će samo da stigne crvenim autom nekim. I sad ćemo da probamo normalno ili hard? Ili ne? Normalno. Normalno, siguran. Čekaj, ko je najslabije? Pa normalno. Onda normalno. Ok, ovdje sada... To... Reporter, ok, mi smo neki reporter. I idemo u Mount Massive i tu treba da istražujemo i sve da snimamo. Ja sam vidio i nešto whistleblower, tako. A znam za taj Outlast. Šta radi? Evo ga, čuje se. Nisam fotogenirčan. Ja, ovo sam samo tu bio i to je to. Malo mi hvata jez. Tebe? A gledaj se dokolo nešto da ne vidiš. Ma nema tu ništa gledati. Evo, sad ne stane radio. Sad kad se okreneš malo više mogu nastaviti. To ti je kao jedinice. Skreni. I da ako se neko pita, ja ne vozim ovaj auto, sam ga vozim, autobus. On samo pomera oko da vidi. What the fuck, priči. You don't know me. Here to make this quick. Majice. Dobro. Neko mu je poslao kao e-mail, ja mislim, kako se nešto čudno dešava i ovaj je kao došao da vidi. Kamera super radi. Ni to ne radi. Čak i to. I da, mi smo se tek probudili. To jest, ja. Idemo. Izlazimo. Sad su ga svi primijetili ako je ovako zalupio vrata. Ne nego nešto, vidiš? Čekaj. Vidiš? Čekaj. Ups. Documents. The whistleblower. Ovdje nešto bilo ozbiljno ti kažem. A dobro. Nešto crno sa crvenim očima. To ni tu nema da meniš. Da naježi se. O! Šta je ovo? A da, ono noćno. Ok, ja se već ježim. Samo da znate, ja igram. Ona klikniš obravno. Ok, ovo sam već provalio. Držiš bateriju. Op! Dede. Čekaj. Odmah se počinje da se osjeća bolesno u ovom mestu. Dobro, i tu priča nešto o tome. Vi pauzirajte, mene sad mrzi da čitam. Treba ovdje da uđemo. Ne znam. Tu uđeš na početku. Tako sam čuo. Nije. Zaključno. Ja, ima možda iznad nešto pogledaj.
Brate, još uvijek mi vode šta. Left citerili. Ali ušte ču... Ma čujem. Pa kako? O, vidiš? Aha, Ubijede. Oni su na merdivim ode tu. Parkour. Čekajte da ja malo... Pakit. Ljudi me. Ja. Ok, ako mi sada nešto iskoči, ja ovo gasim. Ovo početak je. Jebeš mi mater. Obruka igrica. Ovo si već u piške, pogledaj. Ja sam pročitao da ovdje treba da ima baterije. Da treba da skupljamo i baterija, ja i vidim gore da piše da ima baterija. Ali nema na početku je. Ventima. Idealno. Nešto mi je poznato. Evo daj da igramo TS. A, U baterija! neku radnju vrši, viš? Što je? Nije, piše password. Piše password. Password. Documents, motherfucker. Što je to? A, me ne zanima. Oće, možda su zatvorili mjesto. Vidi krv. Jesi vidio? Ne, i samo vidim. Mi ispod tamo ispod tebe. Oh shit. I pogledam što će da gledam. Hoćeš da ti kupim nešto? Ok, malo secka. Ali možemo ovdje da spavimo? Može. Pa ne padneš negdje težak sam. What the fuck je? Ja sve ću malo ne ješ. Ja, jesi vidio? Neki lik i tamo. Jebote. Neke. Op! Cool, šta je cool? Pa ko ti je kao da gledaš ovamo, a je ovamo. Pravo si. Jesus. Jebote, ti kao da nikad ne možeš vidjeti. Ti malo! Ovo me bože. A kako je vrisnulo? Ja to ne mogu da radim. Ko je vrisnuo? Možeš da se čutam. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. And unlock the main doors for the security control. Dobro. Bio se čovjek sam. Ja mislim da ga je neko ubio. Out of this terrible. Da ga je neko natak. Jer da sam na mjestu ugre portera ne bi ni ulazio u to. Oh, fuck yeah. Vidi tamo. Jesi siguran? Da isključi kameru, prvo trošiš bateriju mnogo. Ma, ja mislim da ovo ne troši samo kad je crveno. Kad je zeleno je. Šta radiš ti rano dečak? Meni kaži. No njemu kažem. Rekao nam je Little Pig. And who are you then? A pa mi smo A ti ko je- reporter, on je reporter, ja sam Mihajlo, ovo je Aleksandar. I
šta bre? Merciful God, you have sent me an apostle. Seri. Guard your life, son. You have a calling. Neka budala. Teška. Ma di je bola bre ljudi. Mislim, ovdje su ti svi diabojali. Okej. What the fuck, man. Mi uzu kameru uvijek. Ma da ode. Nemam pojma. Je to on tresnu tako ja. Ne, pa neki debeli me traši. Kako ga zoveš? Debeli. Ne, nešto minge i tako nešto. Pojma. O, našao sam. Jako to nisam. Tražiš baterije cijelo vreme. Ne. Čekaj vam da... Ajme da... Ja sam unutra, tela su svuda, krvi... Burn marks, ok, heads. Glavi su postavljene na police u biblioteci tamo. Dobro, vi pauzirajte ovako mi na mrzim. Oh shit. Neka luda brava. I to čini mi se. Ličo? Ti. Samo ne vidim me napadne. Ma sad će iskoči iz količa. Neće. O, zdravo. Šta gledaš? Ćao partner. Aha, bež. Sunđe Boba. Ste li spremni, deco? Jesmo, kapetane! Ne čujem vas! Jesmo, kapetane! Ko? Ko živi u ananasu na dnu mora? Sunče Bob, kockalo! Znaš šta? Znaš da će veliki brat da počne? To jest, ja mislim da je već počeo, tako da... Brat. Veliki brat. Toliko veliki da ja i Mihajlo morali smo da izbrišemo 2 kanala. Pazi se... Šta je ono? Neko sedi. Jesi ti normalan? Gdje ti glava bre? Tu moja glava, nego ja se plašim samo da... Evo ima je nešto ovdje. Eto, evo da snimam. Eto, sad će sve to da bude na YouTube-u i na Faceu. Ne na Faceu. Exit. Znao sam. Ništa drugo i nije moglo da bude. Sad idemo kod ovih što gledaju Sunđe Boba. Što ti plačeš? Čekaj. Što plačeš? Plačem zato što je počeo veliki brat. Počeo veliki brat. Ajde, ostavljamo same sa tim velikim bratom. Sad sam failao, to baš. Vidim da te, gledaš. Idi bratičko! Što treba da radim? What the fuck? Pa ste uzeo si mu onu nalepnicu od onog doktora i rekao doktore pomozi mi. Ok, da vidimo. Šta je ovo? Sud pao. Jebote, ne znam, ja da ti što... Ok. Jesi ti normalan bre idioti? Šuti ga. Nemoguće da nisam našao bateriju. Znam da ovdje negdje ima baterija, samo ja to ne znam da... What the fuck? Aha. Ali nije, to ti je od kompjutera. Gdje je sad? Zašto je A što je ovo unutra? Lift! Ne kaže ti za ovo tamo. Jebem ti budala. Izgleda sam ja.
Da otvaram. U kupatilo nikad ne ulaziš, znaš, to je pravilo broj 1. What? Witness. Ne? O, evo. Girl blocking you watching that channel. They look bad. I the witness. Evo, ovo pauzirajte. Mrzi me da čitam. Ovdje je baterija, bilo šta. To je obično će te neko napadne. Ko da sam znao. Mislio sam da imaju oni papiri ili baterije. Ko me zatvorio, majke ti? Kad sam ostavio otvorena vrata. Za tebe... Ovom, a što je ovo? Security. A, ona kartica je bila za to. Bolje da zatvorio. Šta je ovo? Evo ga. Čuješ? Čujem. Znam. Kako klikći, evo te... Ovo. A ne ćeš to I opet... šta sad radi? Security system. A. Oh je! Bitch! On je kuva. Rest of the generator in the basement. Hide in the locker, don't try to fight it. Što da se hajdam? I nešto da dođe. I samo da se sakri. O ne! Samo nemoj ovdje da gledaš. Jer ja nisam ovdje. Nisam da otvorio ovaj problem. Ok, sad će sve ovo da ide na uku. Ali ako on ode... Peć. Ok ljudi, ja mislim da bi to bilo to do epizode. Vidimo se u sljedećoj i pozdrav.